Mbukelo khona ekhaya sebingelela ukukhuluma ngumprofeti wakho Dlamini Mthandazi. Namhlanje sise Emelo lapho ngisebenzela khona ngoLesithathu futhi nesidingo lesithathu bengikhona lapha Emelo ngizokwenza umkhuleko omkhulu namandla. Mbukelo khona ekhaya sikhulekela ama-CV, sivuya inhlanhla bekhona ukukhanya sisebenza ngamakhandlela langa owabona. Mbukelo khona ekhaya ngilana ke Emelo. So kunamananzana engiwathola la ama-YouTube, ama-SMS, ama-comment, abantu bayabonga bacela umkhuleko konke enikufisa kwenza ukuthola even ewasho zikhona lapha enibona lapha ku dokotela office lakhe. So ngilapha ke Emelo namhlanje umkhuleko unamandla konke okufisile kuzokhanya indlela ifunako office leli lebonakala ukuthi lansenzela khona nombolo ngiyo leyo enibona ukuthi bakhona emakhaya. uNkulunkulu anibusise abukinani. Thank you very much. Ngiyabonga ufone nawufika Emelo ngifakela khona lesithathu umkhuleko namandla zikhona iwasho zonke oyifunako ziyatholakala. Inkosi ibusise. Thank you.